Svečanim otvaranjem izložbe u izložbenom salonu Crnogorskog kulturnog centra u Lovćencu završena je 6. likovna kolonija Lovćenački koloriti. Na koloniji je učestvovalo 6 akademskih likovnih umjetnika. Magistar slikarstva Milica Rajičević iz Ivanjice, dr. Silvija Jelačić, akademska slikarka, i Svetislav Šljukić, akademski slikar iz Vrbasa, Vesna Lisica, akademska vajarka iz Kule, Zdravko Vučinić, slikar, istoričar umjetnosti i likovni kritičar iz Beograda i selektor likovne kolonije magistar Zvonko Pavličić, univerzitetski profesor i istoričar umjetnosti iz Danilovgrada. Otvaranju izložbe prisustvovali su svi učesnici ovogodišnjeg saziva, koje je publici predstavio umjetnički direktor Nenad Stevović, dok je izložbu otvorio slikar Zdravko Vučinić. U kulturno-umjetničkom programu nastupio je hor Kulturnog centra iz Vrbasa Bački pevači. Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala, srce ponosna, pošto se središ, kišu da ti kupiš, i ovan mali, od tvojih stojim ja. I ova 6. po redu likovna kolonija Lovćenački koloriti, zahvaljujući prije svega selektoru Zvonku Pavličiću, okupila je ekipu sjajnih umjetnika koji su u ateljeju Vile Pipač naslikali dijela koja dodatno obogaćuju umjetničku zbirku Crnogorskog kulturnog centra u Lovćencu. Možemo reći reprezentativnu zbirku u kojoj se do sada nalazi više od 70 slika 26 akademskih umjetnika iz Srbije, Crne Gore, Francuske i Sjeverne Makedonije. Vjerujem da će svake godine zbirka biti bogatija, imajući u vidu da Lovćenački koloriti postaju prestižni kulturni događaj u kategoriji malih kolonija, a samim tim i Lovćenac prepoznatljivo mjesto na likovnoj mapi Vojvodine, Srbije i regiona. Organizator likovne kolonije Lovćenački koloriti je Crnogorsko kulturno-prosvjetno društvo Princeza Ksenija uz podršku Ministarstva dijaspore Crne Gore.